Tio tutanganja ngwirire guku muthenya umuthi ni maundu mwanya maria turakorwo tukiamukira na tutaritie na Amiran ni jwando ingi manaigua horo wigi Amiran Kenya na ngwire aya andu aya tiga gukorwo magiguthondekera green house iria cikoragwo cie njega uku urimi wagirite kwagira thutha wakwa ndarora ndirona gitunguru mboga ngona nginya yani reke ngwire indo iria guku na ciothe ciagirite kwagira hihi thiri yao niki tatutaririo witagwo atia na thiri yanyu ya gukorwo muthakarite yo niki he maretwo njitagwo Florence Wanjiru umuthi tugakena muno ni kurehera arimi aitu a mwena wa Timau kuwaonesha ile vitu yenye kwa kuona kwa macho uria tukuragia mimera hii. Hebu tueleze siri ya hii maneno ni nini haswa? Thiri wa mumera ni feeding kindu gitagwo irio cia mumera na irio cia mumera iria tumureheire umuthi iretwo Agromaster. Agromaster ni fertilizer iria ithondeketwo na technology mpya ya ku make sure mumera ucio hindi iria urahitaji irio ugukorwo i hau o ikiririzaga the nutrients tiga on NPK iria tuhuthirite in addition ina calcium ina sulfur ina magnesium alafu riu technology iria ithondekete Agromaster eno yokite ta capsules uria nona unginywa dawa sa inatoa pole pole so igukorwo wamikira hindi iria urahanda nduko need guka gu top dress iri koragwo hau mieri yaku iri ona 3 hau o ikirutaga hii ni gukorwo igicina mimera kana hii ithondeketwo kwa njira undu ni gukorwo ikirora mumera ne ka gukorwo igicina no ikiria kihihagia mimera ni kama nutrients imetoka mingi kwa mara moja riu nona eno iraruta o kanini o ria mumera urakura igitagia mo noguo nayo iraruta o mo so gutikoragwo na any challenge ya kuban mumera no riu thaici kuri andu marakwirorera maria me icioro aria marakwirora kuma Mombatha ona aria marakwirora kuma haha Kiawara kundu uko kwarite muno hihi fertilizer eno ni gukorwo igiteithiriria murimi tocio kana yendete kundu ta guku Timau temperature ni determinaga igukorwa for how long so uguo turaria uhoro wa 2 to 3 months ni undu mutabanie na climate ciothe cia Kenya itoi ugakora kuria kungikorwa na riua muno tuseme kama Mombasa hivyo itakuwa tunakugarantii mieri iri no ngioka riu kundu ta guku kwina heho igukorwa ikuo up to 3-4 months fertilizer eno riria mundu athie kumigura na ni kwageire karia nime andu tuga ni o broker andu makauga ino ni Amiran na mundu ungi akauga ino niyo iria muraiguaga master hihi tatutarie tukuhota atia kumimenya riria mundu athie kumigura thiini wa Agrovet ni ukite ina rangi tofauti ucio ni undu umwe igukorwa ina tu particles twa white niguo twa black twa grey na twa red niguo so ukishika hivyo unajua hii ni Agromaster undu wake ri ni twina distribution channel area verified so angikorwo ni tahaguko Meru tuko na distributors wetu wenye inatoka Amiran direct githimi kiria twagirwo ko tugikira thiini wa mumera twagirwo gukira na githimi kiigana atia recommendation iria turaheana ta ya gitunguru ukuhuthira kilo 200 heka kilo 200 heka no ugwikira o rita rimwe hindi ria urahanda nduguka gu top dress hiyo 200 inatosha mpaka uvune kitunguu yako the same thing ugioka gwe cabbage egukorwo na Agromaster kuna Agromaster tofauti so area ya cabbage ni 24612 hiyo 24612 ina nitrogen nyingi no riu unaona kapi ni kanini so kaganiriria na DAP kidogo ni wega murimi gwika soil test ugakorwo wina soil analysis na based on your soil analysis no to adapt ino regime turakuhe kilo 200 maybe no tukore gwaku wina phosphorus nyingi tukwire ona hatire haja ya kuongerera DAP so undu wa soil test ni undu wa bata muno na riu tatutaririe bata wa arimi guka githomo ta giki ukoragwo wiki undu uria munene fiu ni go pass information yo kwi arimi aitu tukimonagia practically no ti horo na guthoma peke yake but ni urona ni turakuonia na no ma challenges maria maingi murimi ahota ku identify nayo riria aramona how practically o haria hothe Kenya irumite turi na agronomist witu
uria wira wake ni kuthiururuka agicemanagia na arimi aria mairia yo na akimabundithagia uria mekukuria wega. Ona tukundi mungiunga nae mutwite twi arimi 10 tuguka na tumubundithie. Nikuo. Thengio muno. Na ni njui ngiuka haria ni njui ona ni nguinukira na giboga kimwe. Kabisa. Niguo ona ni thie ngiuga ndaria giboga kia Amiran Kenya. Nikio kiu ki hau. Kiretwo Montra. Hati tutagaja twi haha na murimi njorua kana murimi njamba mwite Nyoro wa Syngenta na ndagwaga thomithagia arimi aria mathomete niguo na aria matathomete. Ngwenda gukorwo ngitaukwo atiriri ithomo ici cirateithia atia murimi. Arimi anini moigaga matire migunda na ukona mundu athi gukombora mugunda munene akahuthira mbeca nyingi no ndagethaga. Riu haha turenda kumuonia atiriri ona wina kamugunda kanini no urime urimi mwega ni ugukorwo uyikuhe magetha no ukorwo kinyona ndwathi gukomba rundi rwa guthi gukirima niguo. Tariu angikwo ni mundu wina ka eithi gaka ke haha uguo ri tani twasiumu hala tutarimite ni akanyumba yake haha ni ukuona matharu matureta ma marikia. Marikia ni mbegu ya hybrid ya thukuma iria ikoretwo ati ni ugukorwo ukigetha tani cigana ona na ni ukuona hatuhandite ni ukuona haha hena mboga ni ukuona hena waru hena minji na hena mbembe haria. Uguo ni kuonania atiriri murimi uno giko wina kaithi kaika no uhote gukorwo wi murimi wa kurima ukaria no ugacoka ugakorwo ugikorwo ukiendia. Ni riria othe ndanacera minji uguthaga minji uguo kona tunyamu twanjiriria kwambata no minji yaku ndona ni theru na ni irambata na njirire yagirire. Ni kwageire igunyo cia tiri-ini nikio wonete minji no emerete yothe ri niko kwina igunyo cia tiri irare igunyo irare tiri. Minji no twambaga commercial dress na dawa eretwo Apron Star. Apron Star ri ni ya gutuma kigunyo kiria giothe gitiri-ini mirimu iria yothe itiri-ini na tugunyo turia turiaga minji yo ya mera takinyite thiko mugwanja wa acid dress na dawa yo minji yo yaku na ya mera matuko 14 nduri dawa ingi kuhura. To twamithecire tari njanjo tukimithecera kuria tiri-ini gutiri kigunyo kiarire na murimu uria witagwo dumping off wa kugwa kana murimu uria ringi uhandaga ugathi ukona ndina mera wa hurahuri ukonaga mbegu yo ni yabutire witagwo Pythium ore ni anini ni murimu ucio. Waru wahanda nyeki-ini niki urenda guthomithia tari guku mwena-ini wa Timauri arimi aingi marimaga ngano no nigetha meke crop rotation ri macokaga magacokia waru kana minji kana cabbage. Uguo ngano ri imeraga inyeki uguo ikoragwo iria kurimira eka imwe ya waru ri na ni ngano urarima kana ni nyeki ri ni kuma ciringi 4,000 na ningi riri urarimira waru ri ni ura expose tiri waku kuma kinyo hehu gathira. Riu ithuĩ turenda kuga atiriri waru nyeki niguo ni atiriri twina ndawa tureta Fuse Red 40 icon yo kuhanda waru waku ri no urahande kundu kwina ngano na nyeki imereri we tigana na waru na ngano imere wakinya handu waru yaku thutha mweri umwe ri uguko hure ndawa ya kunina nyeki itige waru itigwe rugamite yo ri na hindi yo wahura nyeki iyo ri igucoka ebuthe yabuthe twike thumu uguo gukorwo igikira no thiini wa tiri. Mbembe nayo wagu atia twina mbembe turehete njeru etu SY594 iraciara igiri nacio mbembe ri twenda gukorwo utekurimira tondu kindu kireka thiku ici kira andu marimito labor cost ya murimi iyo niwe uroraga murimi niguo na korwo arimi no mahote gukorwo makirima na mbegu njega macoke mahure mbegu cia kurigiriria ria macoke mahure mbembe dawa cia tutambi tereretwo tureta forward worm twina dawa njega muretwo amprigo mbembe iyo yaku igukura ukorwo labor cost yaku cost of production ethi na production ikorwo iguru hau ni murimi onagira profit. Murimi ukirima ri mbegu iria urahanda niwe koragwo very important tondu mbegu niwe contributaga 60% ya magetha maria ukagetha. Ucoke ukorwo atiriri korwo ni urathoma githomo gitithira ithono tuthomaga ukorwo ina mpangirio mundu uria uroka gukwenderia ndawa ri ni akuhe mpangirio uria kuhura ndawa nigetha uhote kuruta quality njega na uhote kuruta quantity njega na arimi matige kuga atio marahura ndawa njega kuri indo cio tathiga export tondu turona mirimu ni iraingiha reke turime na ndawa na turime kire ngwenda murimi ni atiriri tuongerere kindu gitagwo quantity and quality na to reduce kindu gitagwo cost of production niguo hau no murimi egukorwo agithii na mbere. Kiuria giakwa kia muico mutaramu thiini wa mugunda akoragwo agiteithia atia tondu kuri andu aingi muno aria maugite hihi ni ngwenda kwirimira na ndikwenda mutaramu thiini wa mugunda witu. Mutaramu akoragwo agiteithia tondu riri rita riri ona tariu hari hindi gwikora mundu akihuthira fertilizer arahuthira fertilizer njega ihinda riria ritagiriire fertilizer ni gutia ate ringi arahura ndawa ya kigunyu na gutire kigunyu. Mutaramu marimaga na murimi
murimi ni wina knowledge nayo ya kurima no haha ingiguteithiriria ri ukorwo githi na mbere na kurima oguo ri magetha maku ni mekwagira then mutaramu ni mugakorwo muikarite na murimi mwariki atiri turani atiri turarimire o ni hatwathire uru ni hatugacoka tucokanirie ni tuguikeria no tugicokereria tugukorwo turi o guku tukendea kwaria maingi megie urimi ndukaikuhutia mutambo ucio ni turacoka.